kulezi insuku uNkulunkulu ke wangikhumbuza into eyake yakhulunywa kulomhlangano. uNkulunkulu wakhuluma ngomfana omncane ngalesa sikhathi. Abanye abakhona la babekhona wakhuluma ngokuthi kunenkosikazi yathola ingane. Yathola ingane ngesikhathi sokubulawa kweingane uMoses. Yase yathi ebona ukuthi umntana wakhe muhle wamkhandela ibox wase waligcoba. Haleluya. Waligcoba wathatha umntwana wayombeka emfuleni ukuthi umntana wakhe angabone bulawa. Wantanta emanzini. Yakhulunywa lento la bazalwane ku All Teams. uNkulunkulu ebeka ukuthi iAll Teams iyona ezo rescue ibandla. Hallelujah. Ayikhuluma uNkulunkulu lento ukuthi ke lo mntwana lo wafakwe eboxini wayobekwe emfuleni. Ngiyayihlaziya lento bazalwane ngisekhaya ukuthi umntwana uma esesemfuleni ubonwa indodakazi kaFaro. Uma ithathelwa ibhokisi ibona ukuthi umntwana. Into engithandayo ngalendaba ukuthi udadewabo kanina kaMoses wayekutsile la ekutse khona efuna ukubona ukuthi lo muntu ozorescue isizwe usiwapi. Uma ebona ukuthi umntwana uwela ebantwini abayizitha ugijima uye esitheni uthi ngikufunele yini umuntu ozothatha lo mntwana akuncelisele yena. Hallelujah. Uthi lo ngifunela uthatha umntwana umbuyisela kunina wakhe ayofidwa ubisi lobuHebheru. Noma isitha umntwana esekhula simthatha ayokhulela lapho kodwa ukhula uphuza ubisi lobuHebheru. Hallelujah. iAll Teams bazalane sithe masifika kuyo safica into kaNkulunkulu kwakuthiwa into enkulu engachazeki. Kwasho ukuthi into uNkulunkulu uma esefikile wafika uNkulunkulu wabeka into enkulu wayibeka kumfazi. Umfazi sometimes amadoda wamuzwa ngoba umfazi. Wasesikebheni bazalwane nithathe nje ngesikebhe lento yobufazi. Uthatha ngokuthi nje ngwale emsinga. uNkulunkulu wathatha into enkulu wayigibeza kumfazi. Umfazi uma efike ebhuquze emadodeni ethi nangu uNkulunkulu ethi ufuna ubunye. Bathi noma bethi ayayibamba amadoda kwasho ukuthi abheka ihlo lokuthi ikhona yona kodwa iphethwe umfazi. Kodwa bekudingeka amadoda. Kusiyami bekudingeka amadoda azoba nomqondo kadadewabo kanina kaMoses ukuthi nangu umntana usezele uzelwe umfazi ongenala igama ongalibuka ulithande wena. Kodwa abheka ukuthi kuthiwa kulomfazi akasalingani ezorescue the church. Sekuyisikhathi manje sokuthi amadoda ezwinto kuNkulunkulu ethi go and support into yomfazi. Akhathalekile ukuthi uyifica manje sisuke nayo isihudula sithi siyahlehla sifica umfazi emile ukuthi uNkulunkulu wathi. Yamma uNkulunkulu bazalwane the first day ngibona lo mfazi efika ngapha emsinga esikebheni ambuka ngayizwa into yakhe ngumuntu ongasheshi ukusondela kumuntu kodwa mangeke ngasondela ma ngifuna ukuthi kuwe njengoba uNkulunkulu abanayo uMoses uzoba nawe yimuqini isibindi. Zithi noma sezikushaya ngoba akusho ukuthi uNkulunkulu akayishintshe into. Ukuthi siyakunephuza nokuthi sikwenzani akalishintshe uNkulunkulu into ayishilo.
wohamba nje endleleni zithi mase zikunephuza izinto usubona ukuthi ngadlula ushaya ingoma ethi ngiyathandwa ngingubani bayethe ngithi lelo culo iculo leyingqwele akusile iculo labafana neculo labantu nje abakwazi ugoqa u4 esofeni iculo leyingqwele ingqwele ehamba ithi inengozi yophe ekhanda ithi angiseyi ukumaza omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Hallelujah. Ithi angiseyi ukwazi okunye ethi okuyinzuzo kwami kimi ngashaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uNkulunkulu. Hallelujah. Uhambe nje ubambelele entweni ethi kumbe kambe ngayibamba lento engayibanjelwa okwakho ile